Masantos tan magayagan agaw lalamot ed si kayo ugugaw. Oras laya pan aral yo'y araling palipunan. Natan, atandaan nyo ni may naaral yun ng imbunag. Sige pa siren, no atandaan nyo ni. Ubatan tayo raray ang tutumbok, ya kabiyangan na eskwilaan. Limpo ka nyo ubat yo Aya ay anak ko, antoy ubat ed saya? Library o kwarton aralan? Antoy alimpakan nyo? On, kwarton aralan. Saya ay baletoy. Antoy ay walad litrato, kantina, o library. Antoy limpakan? Kantina. Saya ay baletoy. Antoy nananandang yun litrato, library, o kantina? Library. Saya ay antoy walay. Antoy nananandang nyo? Antoy limpakan yun saya ay. Pagalawan, o klinika? Klinika. Oo, kayo At saya'y 10. Nang nyo pa, anto yan lugar, pagalawan, o kwarton aralan? Pagalawan. Omoong kaya, tandaan nyo may inaral nyo Anatan, sabayan nyo aksirin, nyo mga ansyon. Say eskwelaan nayarin niletneg ed sa kayapasen na baryo o balay. Walamat iray eskwelaan ya impaalagay ed patarap lugar. Walamat iray impaalagay ed gilig na kapalangriyan. Walamat iray nanengneg ya eskwelaan asingger ed simbaan, tindaan, abong, parke, health center, tan arum ni Iran pampublikon pasen. Say arum ya eskwelaan arawi ed kaabungan. No say kaliber-liber na eskwelaan ed maingal o dino magulo, makaapekto ed panag-aral na ugugaw. Nairapan so ugugaw yung talos ed aaralenda. Pasay ni peg kumon ed
mareun nya lugar, tapyan samay bumabangat labat so narengel da o amay maestra labat so narengel na ugugaw. Mas makaaral so ugugaw no mareun so kulaan da tansay kaliber-liber da. No maingal o di no magulo so lugar da, nairapan so ugugaw yaon talos ed aaran da. So balbaleg so epekto na say kaliber-liber na pan-aaralan no ugugaw ed pakatalos da ed aaran da. Nangnangan ko pa ugugaw no walay naaral dit sa eleksyon tayo. Aralin tayo, arayo ang tutumbo ka litrato. Ubatan tayo Idan nyo na check o i-check yo so litraton makaka-apekto o makaka-istorbod pa nag-aral na ugugaw. No say litrato met ang met makaka-apekto aliwan istorbo i-X yo. Kaparaan kayla? Sige, rin. Unaan niya litrato, nang nyo. Antay na unaan niya litrato. Diyan unaan niya litrato, litrato tanod, tindaan, walay managla ko, managsaliw, maya-maya tuo, maingal. Anto'y ibat? Makaka-istorbo itanod pa nag-aral na ugaw? Check o andi X? Duga. Check. Maingal ditan. Istorbod pa nag-aral. Ayaw ang tumbok. Litrato na. Ugugaw. Manggagantil ira. Inaras ko kulaan da. Wala raed. Panag-ayaman. Mayamay ira. Magagantil ira. Awa. Ang tutan, makaka-istorbo ed panag-aral o ande. Anto ibat check kasi maingal iram, istorbot pa nag-aral. May untong ay nang nangyay pa? Mga untong buk? Tayo ta namin. Eskwelaan. Check o X. X. Maroon ditan. Tabawal ditay maningal. Tanong maingal, ag makaaral sa ugugaw. Ayaw untong buk nang nangyay. Antoy, nananangin. Karsara. Amaya-maya luluganan. Amaya-maya luluganan. Tapos, mambubusin naratan. Siyempre, manuunaan ira. Ang tutan, check o X. Check. Istorbo itan panag-aral na ugaw. Kasi siyempre, bubusinaan ira. Maya-maya ira. Maingal-ingal. Pati, lalo no, walay maingal sa tambutso tawa. Check sa ubat isatan. Maka-istorbo ed panag-aral. Ayay sampo nang nangyay. Ayay sampo? Wala raed. Ayay kaumaan, kapaguyan. Anto kasi ibat tayo sa tan. Check o X. X. Maroon bitan. Alawan istorbo ed panag-aral. Supay akalan amin niya ubat. Ay, mamong kayong talaga, nako. Mamong ina, very good kayo. Antong may naaral yung ugugaw? Mas makaaral sa ugugaw no mareun sukulaan da tansay kaliber-liber da. Tutuwa ugugaw? Mas makaaral kayong ugugaw no say kaliber-liber yu et mareun aliwan magulo tan aliwan maingal. Para ed ebalwasyon nyo, itdan na check so litrato na makakaistorbo at panag-aral, tan itdan na X so litrato no aliwan istorbo at panag-aral. Unaan nga litrato tagay litrato ng tindaan. Mikanduan litrato tagay kapalanduyan. Unaan nga litrato leksab, kaumaan,
itan may kaduan litrato at nagsab circus. Unaan nga litrato tagay pagalawan. May kadua tagay trapiko. Unaan nga litrato nagsab parke ya pasyaran san eskwelaan. Unaan nga litrato parada. Mi kaduan litrato kwarton panagbasaan o library. Idanta kayo'y talumplon, segundo ugugaw ya ibatan, atan ya evaluasyon nyo. Gapuan nyo lang. Natan, nang kupan no dugara tay ubatyo, unaan niya litrato, tindaan, antoy ubat saya, check o X. On, check, kasi maingal istorbo ed panag-aral na ugugaw. Mi kaduan litrato ed tagay kapalandayan, check o X. X. Sa idugan ubat, X ta ag makakaistorbo ed panag-aral na ugugaw mareun kasiditan. Sa untumbok ya litrato, kaumaan o kapagayan sa iubat, on X kasi mareun aliwan istorbo ed panag-aral na ugugaw. Amay sampot ya litrato, antoy ubat, check o X. Sa iubat, check, maingal ditan kasi circus itan. Sa untumbok, litrato na pagalawan, check o X. Check, maingal ditan. Bi kaduan litrato ed tagay trapiko, check o X. Check, maingal ditan, istorbod panag-aral na uhugaw. Unaan niya litrato nagsag, peryaan itan, check o X. Check, maingal ditan. Sa antumbo ka litrato, eskwelaan, check o X. X, mareun jud eskwelaan. Sa untumbok ya litrato, parada, check o X. Check, maingal no walay parada, istorbo ed panag-aral. Sa untumbok, litrato na kwarton panagbasaan o library, check o X. X, mareun ditan. Aliwan istorbo ed panag-aral na ugugaw. Nalayon amin ugugaw? Wow, maumuong kayong talaga. Very good kayo amin. Para ed gagawain ed abong,
Mangkatlitan ipeket so litrato na makakaistorbod panag-aral na ugugaw. Atalusan nyo, anak ko? Agyo lilingwanan itay gagawaan na dabong nyo. Maumuong kayong talaga ugugaw. Atan, soleksyon tayo, natan ed araling panlipunan. Masantos, tan magayagan, ago lalamot ed sisikayo ugugaw.